Bacha some aniti and a Jumedia woody piano. Ube here, sell Ubetra a home infony at the Atoho. Upe Jumekwa or ye a pabene, the band of live streaming, video coverage, and now sell pictures on one. And you'll be PR City Event Masters. And internet say ye a year, say your wedding, birthday parties, anniversaries, any near a kikan where you Jumedia Fashibia. To chum, oh my home, true for so 0594 603 869. Show me track kwaye. Ewa abeka La Paz. A free pipe quantum pon soa. Eye papa die. And no one City Event Masters. Bacha some aniti and a Jumedia woody piano. Ube here, sell Ube. And the phone I want to cover Shinko edit by a platform so I hire too much GH, I hire Afric Media. Pakoshi will be a child we see. Now me show. And any day can be kind yourself. Father man says subscribe before comment and Fadia Ebban become a etuja. Like a not share video and catch a biasi about live on your favorite channel. And that is why you're not saying some more HQ and I am missing Mungunya. And send be agent to how I bear from Tinta and guess in this one. A free alabaster a catch you. Metre Prophet Kofi Ojo. What they say me as a tuja. Now then some more can you say. Idea a Christophone bimo. Any timamo mindful be my organ hand say ne come here say. Bibi enko ye kakra away home. Ne sam. Ya to say a bimo eton Yesu Mogya. And as so common chaya. Ye more Yesu Mogya and their quanchre. Na ye dia fa quanchre quanso me dia ma obaya dia. Udi bia Fransu na dia man was me ban no ho aton. Ene keke ka huni nyina na aso. Say Yesu Mogya ye ton a anke ye ba beto so ana. Na se nka ye ton a enke hefa pot ni ye beton no. Ene na bi matena sidi no mehu se Ghana ha de o ka Yesu Mogya ba ku mienu pe ene ba ni patrim. Anya Philadelphia kachia na de na eye obofo nchen. And it's in wine Yesu Mogya ho asem ena eye prophet Oduro o ka ho asem. Asemi aya na dwuma na asem. Na aso asam no woka no kraso no woka ne kwanso ano no ana se eye chem kakra ena abem. Mesaka prophet 99 wa han ma me ne eba betwetwem komo. Asa ne dem komo no behwehwese no meyentie ensempoti prophet Oduro editudra ne emresisia. You know, when people's matter and case come, I do not want to delve too much or poke my nose too much into it. But you know, when that young lady was arrested from London to the United States and has been under investigation for some time now and all stuff like that, the truth of the matter is now his case is judged, sentence is about to be released, and people are sitting in their homes, you know, online talking nonsense and all that because she went to money laundering and all that. Because this generation is a mad generation. We know, we all of us, including the people in church, we want to be rich overnight. This is the only generation that believes that you can be successful without work. This is what we are fighting over. I want to be the best states of this and that. I have awards from Grammys, I have awards from Oscars and crowns, and I have, you know, VGMA, I have an award that, because yes, upon I'm telling you, for Nyanigu baby, and Yenya ye crown kwa jiehwe chuma. Throw the garbage away. Want to be, you know, Guinness Book of Records of whatever I go say. Guinness for Nankasa, where will they stand? When they appear before God? Where will they stand? I've been the best singer for Bahine Kosi and all that. Sometimes when I meet the older gospel musicians and high life musicians, they speak to me. They are a message. Do you know, Oboba J. Adom is still alive? Legend, amazing guy. Sang so many beautiful songs. But the truth of the matter is that now he is not singing again. Because even if you are growing, the voice is United Showbiz, beautiful. And she was telling us how people started talking, castigating her, comparing her, and all that kind of thing. And sometimes she cried, sometimes she wanted to retaliate, sometimes she was down. I said, Miss G. Agasa. You and me. Me, I'm one kind of want some gem. Men found Honkura. I tear me person catch on and one person catch. Me men fat your wood chain home. As a man person can we do any say you preach men found.
Dear no one person me yan dear me cano and no. What do you mean? What Ghana thinks about him, whatever. I don't think about what you think about. Dear Wapa, you know you dear dancer so mama juma. You know you dear dancer so mama juma. Dear woman juma no. Namichi juma no. Oh, people will talk about you. Wear clothes, they will talk about it. Don't wear clothes, they will talk about it. Wear shoes, they will talk about it. Don't wear shoes. Everything that you will do. Antoni Kojo buache adaka. You can speak big, but when the day comes, somebody will carry you. Somebody will carry you, bath you, dress you. Come down. Come down, come down. Sometimes I so free to me. You kromo abekram. Emekra. Eda obekokra wonkra. Put the sticker. This is miracle sticker. If your baby is sick, rub the sticker with a wet cloth. Squeeze it and give the water to your baby to drink. They will be healed. When they are sick, they go and see their specialist. I don't know no miracle water, miracle oil. Why don't they chew guru? Miracle guru. Why don't they drink Yesu Mogya? Yesu Mogya. Ibugu botrum. Moja reze. Yesu Mogya gu botrum. Na yebubu Yesu Mogya nga momo beto. Bu Yesu Mogya. What a sick generation. Mojare papa. And we are here as a government. And we can do nothing about such deception. And people are being exploited. Unbelievable. Yeah. Antoni Kojo buache adaka. Pastor and as a prophet or the pastor ministry no amno prophets Kofi Oduro and a yetene kano. What say Yesu Mogya yebubua anka yambeto. If you na pension time I used to buy this in the cry, how many years? Calculate na for man. For I didn't try comment section of honor. Would you say some more can on any other again? I think so now make out a city event masters and also asking did you make the air bell? For all she will be an uya dear be a friendship what dear home. And as the events of Mogya and you touch your mama true for is 0594603869. Na bibia enko no said ya open pepepe. Many a prophets 99 e wo han mo ya ba twetwe enko. Prophet apa. Me do so hima. Bibia bo kote. Kisa da Roma me ko ya. Sa wo so ko ya. Na me ado me so me ko. Sisi ade ade ya tete ya prophet Oduro. Ti we did say video ya boy ye nyina ye nya ye ho ntiase in France am ready to jam. Ne kwanso ano no. Ana woni ne ya adwen. Well, I'm a platform so I'm for Kyei ma era Satimera. I'm a chair that retired COP Kofi watching. I'm a chair the current IGP. And then my panel Jumadia IGP so okay. I'm a server and you to me and the quantity in now so at the moment chair. Brother Jake our UK or Shemi. Brother Jake our UK or Leicester or here for 99. Dr. Ifa UK or here for 99. I go on the Shamina. Omo Shemi. Fancy I think this year, I'm high. I feel some of my money to go. I go on the room. I go on a community. Oh, Yesu Mogya Semu. I can say, dear Chile, Rebecca Masama at the Bessan at the Bechi. Now, I'm saying, I should be, my can was a baby. Now, Prophet Oduro, Asama or kind. Sebio, one company tresse. You are so far. If you say, Omita, a good monsieur. What must I say? When so for beer, only the year, a good monsieur. Now, the good monsieur, none the basso anya, asthma. The buying asthma. The asthma, the banning high. It's all say, a good monsieur, the mouth bano and the son. Or my pajani banaco. Sakwaya leba asma ni bape no matana to care with Nikokoli. But on my amount for so enya lo shemu wo edukuro musuo no mu e na moto.
me fe no tunchen Yesu Mogya asem wi no eye minua anase me sada me ka no minua asofo ni bi ana amaye o ma kreti adie ana watu ni di Yesu Mogya because me nim adukudi ha egomu because me hu bi da sana mo ye no me hu bi da na sana Mr. Oduro ana Prophet Oduro e ka no Yesu na owu yi aben that time no na wa o di Yesu Mogya de ba e no na una na no not ase ana eti Yesu Mogya no se e ya de a Yesu Mogya will have to now kapade ka menu mienu ka ye beto kasa eti eye asofo ebinom ana mo se bia ade we a me ye se me din so we si ho na me bom pa eguso na bia na mato ne din Yesu Mogya sa ne me odifo na te na obisamia metima ye achichiri mo ye achirew na obeka Yesu Mogya ahasema na Prophet Adom chedua ne nkola ni bi o ma manti o dwan no na o medidi watem achire ya na wanya abotre mo ya botre minim ni America maka sa sakata so a ebinum e medidi mate efa ho maka so bi enim so dwan dia na o mate atendidi amo o modini okay aha is too much na me ka wan fa enya na me ka wo monsieur nya abotre e be sa me ka wan fa enya haya na me ka wo ana me ka wo boliga yento aso me ka wo haya ebi ma mo so dwan na o ma betake o akobe bie some TV station be fan OB TV station the name say monkey o be attack me na tina e be di matem God of say e be church Yesu Mogya na se say asama ye ka fa Yesu Mogya ho no reverend bofo ono so Yesu Mogya ana no de wo ma point am attack obi say be church adbe bibi ase ajo difo a o ka intasem susu intasem na be church bibi ase a na say wo a we asole ba wo nti ase a ka wano tum ma o so mo panyin na o yusu sa ade no o mra bo tino panyin na ho e se bo tetia me ba platform we su bi aya ni na me say Yesu Mogya ye wo ahama bi wo mu me fa na ahama chem I don't know when they own must have as ahama no wo bi da what must yeah oh be that sahama no one or your spirit, two or your bosom, three or your home baby as sahama no one normally baby or that what you say what you say that thank you na say baby wo ho a ahama tin bam duamo ekosoro ahama osu ti say no nipa esu osuma osuma sa ne besu na enam se eye spirit te no ye ntwa ne keke o de sika boss ahama ne se ya Mogya ye den efi mu ba o de sika ka kama na Mogya efi mu ba enti omo ma ahama ne twa no omo ntwa ahama na abra omo shadow omo sunsun ento ahama so no twa wo nipa no bewu enti normal e do be bia sa ahama no bia no akonform on kom no because omo di danger akogba ahama no omo di kosua gugu ase ene hina because of say ahama no is spirit entia omo fra ahama e de ye niama edi mi ba body me kan say sa ahama utwa na odi twin so mu a e change so kala ne nyan kokko iso ni na be kokko e no kwese ahama e ye adwuma e sa ya ye teni you me condemn ahama no because Yakobo abodie si a wo se no aya na mo de Yesu me ba me tra me ka semaba sa ahama no Yakobo abodie Yakobo so mo bibia kwa obo bibia for purpose for reason okay it's how we try to do so ma edani Mogya eti me ba bodi be kan say sa Yesu Mogya na mo ka ho asem no so ma bodi am je kire mu an kire tiefo a and na tena maka say bia ahamachem no ana mo twa de tu so de Yesu Mogya what you say
because some bonting ye takisa adie na ye ka ho ase chichiri mo no mo nkwala na be di atem eti ye kire say sadi kudi we e na mo de Yesu Mogya dia na se mo so mo ntiase a abo de kese bia Yesu Mogya na oka no obi wo timi di kala etimi di ya de say we ma tu ni din Yesu Mogya but some nim say yetumi eye mo na mo kan ye mo asofu ya se yetumi ya akwankire na ya bo Yesu din e de egu so into that moment no ansesa e ohunu ya sim ada ni Yesu Mogya na eno so e eno wo ho se bia no bi no mo de ye mo ni eno wo ho eno say wa sensuo wa bompa egu so me da na isuo wo Yesu Mogya bibia na ye den kan alo na ye drinks ade bia ye fruit ade bia ye fruit na wo ka no fruit tie me sensuo ade bia ye fruit na wo ka any fruit ni ye den e be say orange kwadu they be maka fruit me see fluid to say you sure there be a drink and be na wo aka say o bompa ye gu so adane ade ne tebia akohunhum mo fe ma adane ne Yesu Mogya say no so utumi de enu ye direction akoko de more na moment na obi wo wani ma o ye ipaboma no e wo ministry no mu for the say o minister wo ministry no mu obi aba o yale na wo bompa ma no obi ya akoko ye ya kire say mu toko kumreme me dani koku Yesu Mogya me di mo unoma erade besa me yale wa he ya eno no anyamu na wo ye obi sa no ade ba wonya oti ene no say fa saade ne manipa no be nya resa eno no ye Yakobon direction de amon ba we na ye ka no we na ye say me na deny me na mabo me pae ena ma create ma ade ena ma tu ni din say ade we say na me dey me dey dey to say e dey frɛ no e dey say we dey mawa na you so a e ye adwuma say eno na mafo e ka ho asem adenti na eno dey o frɛ ni say creation na ba akọ no dey o say ye nyame akwankire ni America no timase yi me ko machi me tell say sophobia okita mark na wo preach ana o ledi ipaibo e wa so dem a na ipaibo no mu odin a wotimu obi ni hawo no afre no eja bedwem wo hye ni komo no commission na wo hye no Yakobon na o yi nipa ni tasem kire na wo ka no sa Yakobon na be kire say nipa we no ni hawo no ehiam direction we if that moment you saw them no give Yakobon say me mo nsuo na no nsuo na mudi ba say pure na mudi ba no me say me dane nsuo Yesu Mogya because me di Kristo din na ebie ni nkan okay and me di mo eno nya continue say me ton tiene me kano eno is eno nya ade a me ton wa so dem wo eno ye say ye paibo na nkokon avi ni wadi kire ye no ni Yakobon say me fa mo na gina nom pure water we na no ma ubenya yaresa okay eno me di mo wo na no nya yaresa eno kwa say me ma ye nkra pure water bags by 20 bucks na me ton ma asole ma but so him say osofo bia ne botaye ntia nyame frɛ ne de ye hwe Bible mu a ye hwe Moses a e kwa nyame fa so frɛ no no odi eja ene nwura ene frɛ no Oduro onom na nyame ka na so won ro ne mpabo na asase no dunia so ne asase kronkron eno no eye kwa nyame fa so wo frɛ no na kwa nkyere ne se wo be ro ne mpabo asa no akɔ ebi no so afa ne se o me kwa asori a meyi me mpabo de agu gate na no e de akɔ efisa asori dem ho ye be akronkron obi foforo so nyame frɛ no wo de adoma kyede bi a eye ayaresa adoma kyede ne hye ne nsa enti de ode nam so ode sayade no e bi a wa ma no bibi a o fa ma nipa even say de nsuo bi a ono ne nanim kwan ya nyame fa so o kire ne sa akwa kire ne se fa ma so mesi ana so obenten ana so obi ba wo nkyɛn a fa wei ma no na de na no de yen ka se e ka nyame akwa kire no so o tie ni America na asema wo ka se e be si ma asema America be si ko e so me me kire o se yo ade a eye selling ye ton e wa so dem ho enya woni a wulidi ipaibo na nkokon da na obi intasem kire wo no e woni Yakobon ya to se fama ni pa no mom and fama na no yusu ohonuma ba nya wo ka esie na we say minante na ma bompai ma team ministry ma bompai Yakobon ka chem say 99 kosa desu musio desu musio bompai ko so e bia kosa nyanya
fafra na fama asole mma no for say ebia asole bebia no me matu esiowe ana kwankyere we matu no din Yesu Mogya say uyu so sa direction we a ebia epamu mbone fi wo ana Yesu Mogya we a esa ya lewi eno ye wo personal tie wo personal no wo mpae na wo boy no enya popo direction din mo say ya de we fama amansa enye baba ako amansa what does he but nia Kofi Oduro kan no ono kire say Yesu Mogya na omogbo ho dawo de na omede de na omoko ho itokwa no Yesu no wabewu besinko basaka ni Mogya ni tiase akasa ena meso be kire say sa Yesu Mogya no sa ipanyifo na omo yusu Yesu Mogya as akwankyere no sa omo ama bonti amachechire mu a de bia enipa de wo man no ebe attack sa de no enti le bia no so na kwankyere nyame de man se dia wo kan pepepe sa na nyame so on fa ma na asore ma ade enti na ye kasa tia no ne tia Kofi Oduro ba bonti be kasa tia sa ne ma ne se ye wo kwan a ye fa so eyusu akwankyere e wa so de mo what does he ye wo kwan be bire fa so yusu akwankyere wa so de mo okay Ghana ha yobian say Yesu Mogya no Reverend Prophet Opambour otimika say ebura musu me dan ni Yesu Mogya oba no besa ebe ye isu a eni be ye kokko what I say thank you ye ka say koma Opambour eni sa di ni ba body first ye no fio no Reverend Bofo eni lo isu Yesu Mogya ne to so mi yesa Adom tebia eni isu Yesu Mogya tini we point ni eti Yesu Mogya no Adom tebia Reverend Bofo obofo die no etro sa wo apo akwankyere wo Opambour apart from Yesu Mogya ebura musio no osa wo dade bi twa dade bi oye wo ho ye bai mi ofa Adom tebia so ho so a Adom tebia owo pada akwankyere wo ho owo sobolo akwankyere wo ho owo dokun komi akwankyere wo ho owo spray akwankyere wo ho eti ni ho no owo akwankyere ahura wo ho ba nema amafo attack Yesu Mogya bebere ni say Prophet Adom tebia ba bontin ebe Yesu word bi say huhu bi ani wiase be ye ni ho eti ama ni ba ye ni ba ni bi ye bi nim say na so se be ye ni ho na be bi ani ho a ema ye nji hwi bi se be wo wiase dia and ade ntina uwo perfume auton e wa so dem ho uwo dokun auton wa so dem ho uwo pada auton wa so dem ho uwo sobolo auton wa so dem ho uwo Yesu Mogya auton wa so dem ho sa de mo ye ni ho ade tini nipa na wa so dem ho umo mo yisu sa nyama no ene ma de bia no bia sori a na o attack a o attack sa de no se Prophet Oduro kata wambo Adom tebia di wa mo bia din ba meme chechire mo akiro se tie meme chechire mo akiro se aso dem akwankyere no nipa we ene di din ni ba first we the din ni ba second we the din ni ba third but the real ebia omo fa so a omo yisu nyama no wa so dem no ebe na kwa too much they say wo hwa tie say wo hwa ebe wo komkomero dia na wo hwa because there be direction here Kofi we ye enye sa na ye no basa onim se edrumre bi Yesu tintofie to from e de fra na tie di esa obi ani fra ya de se ka ye se ya mere hwehwe anko mbeka se ene dia Yesu ye no so enyanko ma de eno ya kwankyere a ye ja ediman a odiye e ma ne pa enti sa so na ye ja so tumi ma akwankyere de ma na asore ma asema me ka ontimase ana mate wase ye pa ontimase yi mate wase so ontimase ya ka on sam question o se adenti e na ebimo e de perfume e ba mi wa o mo se be ye ni ho ma me ka sam kiro so what is issue ba me boura ho ma me ka sam kiro ye me ya wo me to apostolic mo ye bomisu wo apostolic mo nti wo nya apostolic pasatego e na bomisu wo evangelism ma me ka kiro titi a ye pie apostolic mo no ani kwa e fa so ka trust nyame asem ana nyame adwen kwa e fa so church plan no enye sa as a sofo eye uja papiso a wo ye na tieni ye kwa nyame wofa Adom tebia ofa so e preach no
baby no or child baby e say ni panyifo e direct no baby ye say ni o twa sanum se ne child dey atia na ete mi ka sa ni say esa na mi wafa adu che de papa be preach a o ba be ka nyame asem no enye paibo nyame asem no o timi isu wa de bi say wo a bibi kita obi ha no use one san ye no ma fa sa atiti yen ewa ye kwala mlem ewa asola ye kwa mu se obi yusu obi wo pada o yusu asa obi so obi di pada de guni se no da sa na ni no bi so yusu perfume se perfume ka se o se ye akwanchira perfume no ye yo e pa to yo no da spray na ni wa ko hope ese mi show the TV so e show wo ka sa the platform so okay and that's what we see me show wo ka sa the platform so ka sa we yusu be pen me yusu da aye me odi for me ho ade me go yusu we dey enti ugidi say ehu hia se e be yusu sa perfume ana say akwanchira hu no akwanchira wo ho ehu hia but wo be yusu sa ne ma na me catch us say wo be yusu a ye wo time e yusu sa ade no enti be ono ne time o di be time sa time o yusu sa ade no gidi ni bia be ka ho asem time e yusu sa ne ma na ye time what preach wie a won kokon abefa won aka asem na wie no a wo lead the bible na wo lead no won ko lead the bible the bible so bia nyame kokon abebo mo e de wo ye adwuma sonko e hono mo no wo betima ka se obi bia wo yale wa na se ade kudi e hia wa na de kudi ti a wa ha no no ade e kita a ye asole ade e kita obefa kwanchire bia no wo betima yusu na ma bon pa yusu does it mean say on konkon over time or the operate ana yes na oni mana I say yes nyame on konkon tie mu ti dani de nyina wo konkon ti wan mu what you wo a wo be ma wo kwan mu won konkon na yitu mu ne ne wan nyame asem o say he lives in us nyame so what ye mu o ye ni pedia na so won ko de den won ko kre nyame tu mu ese o ti anu wo ka se nyame tu mu no o kra le tu mu no e nyakopon dia o so le tu mu no e nyame dia what ma se o so le tu mu nyame dia so ko ye ko di semboni a o ti mi ka se nyakopon na elidu ma ko di sa semboni no de bi se ne de enye nyame e se won ko tu mu a e wo tama won ko e du ye adwuma ye asofo no e wo tama won ko de ye adwuma enti na chese ufri pulpit this wa uni nyame ho ngongro nya adwuma enti wo nya nyame ni pepie ho ana wa ba hu nemu enti wo nya nyame ni pepie oh kwashi bi won ma ye mbisa enti wo nya nyame ni pepie ti kwashi bi won ma ye mbisa ti na me no ka no wo be je pulpit so no moment na be je pulpit so be ka nyame asem no nyame ko abofo abeta wachi eta wachi okay abofo abeta wachi abofo na ba no na me nkokoro na ba no o muta wachi eto mo kira hono na o kai kwaje wan asem no wa preach awie wa lady bible awie wa bibia awie wa minister awie wa pon asori o pon asori a no be tre kunyam se na meti ase na abofo no mo bia madwuma o mko ne aka na ye favor be ye kokon edi bo ho ban e na oditi ho enti abofo mo ye ho ban de be favor ne boy ho ban question obisa me no obisa question na baby a me du no obisa question ko ho o pesa o be mama te dia wo kana se enti this me pesa ye ahwefo nyina ye ti ase aha ye ti ma GH aha ya anya so question na be so le ako me so le ako ba ho wa question na be so le ako GH aha Afric Media for what in share for asem ne ho no etudwa Mr. Mikao say city event masters and also yes need GHTS bro and it's no oh yeah there be a function mod dey ho bia but mod dey so beto acho ma ho true voice 0594 603869 na bibia enko ne kwan so wey every ns Opambour or say the mad generation the only generation who believes you can be without putting in the work there is no shortcut in life into natural so no dey na kwanchire ho asem na wo ka wo see generation we ye dia ye ni ma ne se sofo se ye nyese na ye mom de ye anya adwen se ye be pay adwuma bi aye nti en de shortcut no ene ne ye pe na mom e wi asem the reality is there is no shortcut nyame ni pa enche na ye ko ye next topic no eso eniti no o last message efa akwanchire nsem ho ni Yesu Mogya na afi ye nko dia etwa so so me ne hwia beka fa ho because me ni anma sofo omo na omo se yakopon e na o makasa enya me na me no makasa omo na mo se yakopon na o makasa e na mo ye makwa nkyere e na mo to mo members so me members so fi se bia ade na
ye di man no emwa yen a enyame na se me to omfo me timi se obi adwuma what is here but nia me senior ma Oduro e kan no o kan such a way say enipa dom re era san Yesu Mogya no too much che bia asem na won betie che bia ipaibo na ye be kire o say bompa ye fa de say bompa ye fa de say na wo yes ha de ebe boa wo no Yesu Mogya na awo ma adwum say ene ma mo pa ka misu Yesu Mogya pa na ebe ye adwuma yes hwe say ye kire paibo a e kire paibo ko deeper come on be obi do bi boni a kan pa ko no ofa ne ho nche no sa na sa tie biom asafo na ye wo mu no ana se ministry na ye wo mu no se wo ya so le ba na se o leader as a leader o panyin ye bibi na se officer de na wo ye o ministry no mu no o yo bi a ye ntunufu ye kan asema se wo se sa sofo no e wo botai a wo de beti asore because baby a beti asore bia no e wo botai a e de ne so a wo de ti asore ye wo mo nyankopɔ honhom etumu a wo beti asore sa le trabafo no wo mani emri sika okay sika eni wo mani mukan na omo a botai bi so mo so for say ye be business no e bi na Oduro kan no sticker no aton the sticker e dey amount say je oba ya le anaso ya le afa to nsuo mu na sticker e print no ma print enyemegum kala wo mu the say all the sticker we go to nsuo mu thank you e bi na waka obi timi the sticker etale ne what is called e bia ni fridge anaso da bi e fridge bo e bi oton ade no the some of sticker atale ade na nim say so sticker e na bon hu ban da bi me fa ure ensha sane ma no mo fa ure nyina ra ipaibo mu se nyame asem kwa oni me bible kinkan a tie so oni bible kinkan kwa na fa ure mu nyina fa o so obi bia oni bebia ure nyina hye ipaibo mu na all the hye ipaibo mu a gwa kasa na se o bompa yie na se ipaibo no e kwa kire a o ba se o kra de tumu no o kra na me o bi se abote kwa na o tum se o kita weight bi wo erade mu but so when you pay boy, wait no it said paper from a boy, a paper panel na wiem. Ye the message say akwanche e wo ho. But say oji akwanche bi a waka se fa pay boy e ta akwanche na chi. Say na be ya say akwanche na le pa di mo no, wo di pay boy ta chira na wo saka o breakthrough meeting. Okay. And yeah na we in some way try to a free a year Prophet 99 and chain. Well, if you are saying man or say please, I will be happy if the man will answer the lady question. Obi say mpachoya mbisa wasemna no we nyano de amano. Obi say bisa asema ye correct. Remember bisa asema ma kenwi na wasa bisa asema simechi. Matias here. Because asema ma kenwi no sa besimechi a. Na wa metu bomba mo. Anya say me sorry akọ. Yes, sorry ngwanya sa be ha ya adwen. Beba chaw na ye call your next topic for discussion ne ho. Ade a ye tete abaye bi ba montene so be ka say ye prophet Opambour woni no edi ahoro bi ane ne nyen ho ama na aworo ne jense ma ne de ne sa wo ne sebe na koshie kuma ne mu. Amen no so kra na abaye video aba betudwa. Ene de ade a Opambour yere aba bonten aba be kasa against insem na abaya ne kan which means say ebi mo ka say ne na kire say abaya no omunim no na adating so e no be yesa mama yenti nsem a e Opambour yere ade tudwa ne mercy ya ko baby a Jesus Christ unyametias yes sof mama kasa mitia ana pe wodi fo akete metia wo mo onyankopɔ nhira wo ma wo nkwa mo na sa esanfu no mudi ni TV no so ne social media ne de onyankopɔ be to me wo mu de bia asemo onyankopɔ na wo shock bia be bem the name of Jesus o be ku wo ti fo na wubi some bia mo kan social media onyankopɔ agade be just wo mu tim e wo Yesu Kristo na ze di mu ọlọ́mọ wọn ní nsẹ́ fún ọ kẹ́ni hàn mọ́ no onu akata no wọ́n bí sa ọmọ ọmọ gbọ́ ọmọ fẹ́ẹ́lì ẹ̀pà àbọ̀ náà yẹ wọ́n ti $10 million tó ń kíkà kọ́ ẹ̀sìn social media ni wọ́n fẹ́ẹ́lì kọ́sọ̀ fún ọgbọ́n kùnú ẹ̀yẹ all night ẹ̀yẹ Monday dà òdì fún mi wọ́n ní 29 years nìyẹn
Wonya council na demo dade betem. Wo pia wo ba ko bia ni sa se ma me kan. E je tuo na wo twa no. Wo pia wo hwe TV so hu se ate wo ba ka e tuo. E je tuo Opambour pe ma te yo. Oba wo che ko tidie e wo social media o do ya nyen. That me say and some wo kan e je easy se wo beka. O de bi ko ni bo nya ko te wo do ba ko tan ta se ya dai. Aba na yiba ko bi me wo ho. O de wo ya dai. Some of them who do chat to Opambour who check what it is on social media so we check and kind of so for my Jan life man so for me Jan life man would that make yes so the ako ebufu kese ya adwuma yes da wo wapi wanu na momo asofo a mo yire nim sammoa mo yire mo nim sammoa ntimi fa mo yire kura no mo kire na mo shabobo to ni di mi matem Money di me matem e mo asofo agimi fo asofo mua asofo hwe obi di obi sofo bi asembam say hey wo lo ya mpakra so ababo ane ba odi krata so ba force wa fa ni nia me na me ji asem ne ma ababo asem so je fa ka ko ne fa bitwa dua ne di mi so fa asem ne to jai la ya mpa me na me yes ade na wonim sofo Kofi na dis kan ma ne ma ge onyankopon ne me tem da asem di gina because now minimum da now me tell you brother so me tell you brother and so no bi ya Ghana o na metias na me hu da bia ba picture me kire me hu and then say na mu say picture ni na mu say me put some Jesus said what she express na say na ni ba no was na na me say hey it is so the best application man what of the people are shame your tradition senior prophet one Jesus so what partner say what na awurade no gere sabo from bonus na ya say e de dome me what to me hu dada me to na me to me wakasa so the afis akwa awurade mo hu kankan so fui o kankan se kankane wo di akwa awurade anim sa ho kankan se funu onya muya so wapro apoa te se onya muya so wapro wo fifre so wadabo ofui etwamu abusia wo frimu enu abusia wo frimu enkram abusia wo frimu sa wo de ho Mogya kwawrade anu sa do domain wo jabi atome wo Jesus Christ Nazareth what yasefo nyakomo ba de tumi ho amen anu me account dada wo se kwase ampani ode wo ba wiase woni a ode ne ba fon ebo wo ba fon so wo wiase fa wo Mogya kankan se funa apro no kɔ nanim apoa and I would do us how to do me. Wouldn't know me. Maybe ye nyam to mo bia was study at Zambia ko exact about them we no diaira. No diaira. Member the person. The one who says Isra to me. I want day if you want to go trade upon self. And ever. Many are from what take for business at the nations. Prophet. One. Baby, I will say be a radisha. Amen. Jack will share some never some catcher. Don't test Opambour. But you are praying a bit. One day just over Ghana, I mean a radical farm said, oh, Jesus. A brass so for now, you muno, no Opambour Casa. Share. My ye Yanko Pombuavano. Yes, God. My ye Yanko Pombuavano. Jesus. Someone one night. Iburiarabasanda. Yes, hello. Good morning. Morning. Good morning. Morning. If I saw this you, about Jimmy for Ben Casasano. About Chaffo Ben Casasano. On our young Penyan what see a penny, one a banner woman, what in the word Chimino. And I never answer my soul. It's Chimino, it's one, or my Chimino, my papa, and penny. Would you be for panel so do this? Oh, what was that for? Oh, mobile. Would see me what I would Chaniba. Oh, bless you. I can't do what we are see about what it. Let me see. I wouldn't want to put Napa. Who was black? I don't want more. What it? I'm over. Oh, my man, we have for the young Jimmy Foba. Chasso. Oh, my new soldier. Oh, my boncha. Whatever for the people home. I walk through. Would the idea to talk about be a better or bad for? Oh, my what champagne. Oh, my woman, who should see me.
When you mean I would have woman would travel, who ever would take him from a pocket. Yet I think I was who slow, man, who's the mother who didn't say what I can over what you would get to one. That is a good chunk Opambour, a radical baby, with us. Yamraniko, Miss Ronya Misha Demon, Sister Vic, God bless you. Sanity, Sister Vic, a radical horse. When you meet 20 penina, amen. Shamit Casimo Matias here. Sabranti and the Bakuni, the Opana, the Bono Casa, Yaya Tiasi, Yamini, BC, and I see Sababa Walker Senso, Obiasima would be busy, Ghana. Obiaga would be busy, Ghana, live and colored. And a sofa Kennedy Frocas, Alice, who cancer Kunam and nobody catch Doctor Chana Nofo, and I told them no me. Sunny voice and I didn't remember upon the TV so, and someone know what kind that time. Yow, dear woo. When you meet me, now Opambour walk Casano. Jesus. When they are friend is a cancer of Adom for one from and one from. Opambour walk Casatiami. Jesus. When they are friend is cancer of Adom for one from one from. Now catch a young Panuso, so you're very careful. And you may have watched me. What if on the boss also didn't tell you a man what is what you and you may. What if you Yadimami Casa? And you may know me, Baba. Yes, go. Tibia will be a better swakasa. Yes, and no many papa numerate. Jesus. Horiba Sabri in Dariaka. Yes, before. Body of a Sabri in Dalia. Mimi Kawabio, Mimi and people for your beauty Bishami. Mina make a tell. And this is for Musmuk Masea. And Oma Papa, more Ghana, William Amate. And people for Bina, any asophobia. Oma Papa, who's so depart in a jetty or Mandisica. And a fetchery, a shattery, almost shattery. And nobody said more samsa. And I'm also my yeti. And I'm Moshe. And come shall ratify a social here. And you tell Opambour more battle. Yes. Some more power. More power, so I am Mogya. And I'm in Bush and for there. And so my yeti, Namosha, a Santimabua. Mutina my yeti, Namucha, the whole Ghana, my yeti, Namosha. Nina MPPT and Yamisa. Nasa, a course, and a course, Namosha. Your body, a bessie. Would I be your body, a bessie? Would I meet us? Many of them with your trouble from the nations one. Original. Me poor for the rate. One of my cabin was sent to a one way I take I may hear the day Jesus Christ. Horrible sounding in Canton Daria. Hey, Boria, what was a fork? And what's a fork? Share. Sababa, walk like it to a babo and so a friend. What a babo, I can't do any other year. So, no, so maybe they didn't call guest house, baby. Now, me far no here. Na me man sama na pura munsu me ba wiase sa baba wana wo kasa ye no o ma babu abi frɛ mate me am ba sister Esther e de Sunday me mabitie ask what is that some de ne ko kasa sa pe ko de be fa ni trum na me sa fa ka me so ba wiase guest from no abi da guest from no abi da guest house I go imobita me kasa obita koda guest house na hotel ye boni bia nim me gina akira no pa committee ma koda ba bi boni bia nim e wo ya ahomeje bia utim kwachi ba home ana ko ye bibi ehia ba bia be utimi na abonte ba bia kwakoda boni bia nim wo ya sofo wo ya wine na koda hotel wo ni fo eni ba bru ba bia timi sansam ya me so eni babru babia se so for that will take your money eni babru babia ko babia be bompa ye biara onyame ye den tie wo pai tisanete to se ma ye nyakopoko emu wano mutie sa tresem na wo bia opportunity osofo kum church awrade akwa misro onyame hyiradema amen awrade akwa for the Jesus misro onyame hyiradema Osofo James Ronja Mishadeba. Osofo a friend said, Miss Ronja Mishadeba. Richard Mrs. Ronja Kupuncha Edibam. And Kwanya Modi and Yamodia. Osofo a Radiaqua and Natus. Miss Ronja Kupuncha Edibamo. Unyamin Kamu. Osofo a Kanyana Osofia Buasinai. Miss Ronja Kupuncha Posamisha Edimamo. Unyamin Kuama Kanyanara. Ya memo di Mufanchami. Mutini Papa, Mebansanamapong. Radia Koko Tama, God bless you. Mr. Onyamisha de Mamunina. Nipa Bia Woshaye. Onyamin to a shame.
no me ni shana de papa ma onyame ti ase Jesus Christ onyame ti ase yes for way and summer a free a year Ebenezer Agapa Adom which a prophet aka Opambour na kache ne yere eden adu December e fancy betwe gonu ho na ababetuja na aso ababa wanwe ede ba ade pa ne behye kutupa amana papa papa ye ni mu asese nyampa na se yampa so a ade nti na dada no afei e no pese wo ba ebe ka nense Prophet 99 yeah onima you find your company shisheswe all right and some what eche guo no way ababa will be some more hika and afei so a prophet Opambour so ne dia wo de aka ho no pacho ye fa ne sen won ka chelo ya pa se so tena untumi TV na se okasa once na kakalika etuntum mo wura nanu ene ehunu obaka se yiwe na no nyina eso ni nsuo mese mo ka chelo ya pa se so tu untumi TV so okasa once na kakalika ane etuntum ewura nanu ne ehunu edokasa na nanu nsuo kwa etumi bu table no so ema okoye de efo the stand yes so sa isenfu we so oga na habio okay yes so sa mo asem so oga na habio so bi kasa yes we o ya NDC ni we o ya MPP ni sa kwa asem no yes so bio what must say sa kwa asem yes so bio ge na omko bo no pa se obegu Opambour ni masem no se wama ge ni warning wama ni warning ye hwe de besi echi se isiogu obi manso ana se Ghana ha isio awura de go abebre ba enye isio nyina na ye den ye tra okay isio ne buga na ha no e dosu isio ne bi wona ma ye tra ye bo ago asa na ye tra what must say isio ne bi wona ma obebo ago asa na be tra etenye isio nyina na ye tra ye ni pa de wo wi ase nyina ye nyina na ye ni pa ya woni ba muwa ho what must say ya wo motiama ya wo busuma ene woni pa ya kokon mu de eto mu okay eto obi woro ye na ajo fa ho chew obusu won mo obaye hu ba de obaye wa chire no donyame waka so obabu asema ama Kristo yeti ni ensi no ama ya amba odini ho abaje mu no eno kwase asofo entrance se yengu ye bra no and se yenua no ye bu se yengu ne ni mase abra ye no kure okay because of say issue we starting you know get ne ba bonte be kan say Opambour din sai wo ne tweso no how many weeks ni last week ni no last week ni se mahama an ko Opambour aso dem a ka sai Jimmy for ba we ko ma bonte be ka say Opambour din sai wo ne tweso Inti mama na akosi we nyina se mama ko Opambour aso dem se okoji nhira ekoji paibo a ene ka sai Jimmy for ba we ko ma bonte be ka say Opambour din sai wo ne tweso sorry ipanifo eti ni pamocha mfa chami Islam ni ani di mu mfa chami saga na ye wona ye timi create story ye create insem etu ni paso no enye ba bia na di side na evra okay before I call Opambour e go ji paibo tell it any is supposed to call go ji paibo a Opambour why go ne na wu lo ya ba Jimmy for we say Opambour okum nipa lo ya ba Jimmy for we o say Opambour okum nipa wo ya ba o yiri film no o yiri busafo ene wo ya aka saka o yiri film no na o yiri busafo say wo na okum edition na e be ya wo de ana say Ghana for ba bote be ka say wo na okum yiri e be ya wo de ageti na nyame nipa na sorry na so be aba na sorry say bo mo pa dom na bo na me wini a ba be da ase a bo ni be ne wa de we mu time and before I call election no ye papa ala cash mo fa la cash o so be pa chen o ji ni se mishira o so si o promise o so be pa Kenya Japan o so be pa o so si o ji ni se mishira ana o she ebo
Baomia echo also be paho also see eji se mushira o shebo nyame bo na so wini a onim no ba be ye den ai ababe but na also be paso nim pa ko a obe wini say election no what you say echo see ni nyina ko hweye no also be ba wan kasa baomia na wini me boa thank you time na also be pa 2016 a o je ne nan so a o kasa tia mahama so mama ne kumata mess mama ye kronfo moja woni sa no mama mfata o mapanyi nyame apo mahama no da na mama na ye mapanyi o wetimi atake o su bepa wanye ne hwe ba o su bepa benya case e wo MP aban mu no mama ne ko sa no e wo sel o su bepa ni agrada nya beef no enya issue na bepa ko da remand no for 1 week no MP ba yifo no from o mu fie no mama ne ko sa no eti ye ka asema mo ye ka nya asem lo ya pray mo ka ke 99 say only no so e mature so bia obi a wako school me nyo so oye o brofo no kwa ma what you must say only no so e mature so bia wako school me nyo so oye kobolo boy bi na na me bi keke ya won say oye wo so ye lawyer ni eti wo ka wasema say lawyer ni because nete mi ka sa ni say ultimate ko tra o platform so ka say enam say mama ba Opambour echenti no is for be meet won fie is for the ntuo e be gu Opambour fie that means say Opambour so say to trase emma sati wiji sana mu ye sio Kofi sana mu ye Kofi Boachi chama ultimate ko bo na epia so no Kofi Boachi say asem na court enam say she wait mama Kofi Boachi abehye headquarters ena wo ye dia na odi ko retire na mo dem twen okay sisi abaye ya all kan nsem ya ama anamso ama Opambour ne here aba abonti aba be kasa sei ekwan ben so na link to eye lawyer Morris Ampao because abaye no kasa no was say ya dia esi be 2007 mo hono ama wa describe said ya ni hono ni nyina etie ni ade aso say eye no crow say enye no crow abaye ni enye hu ni evidence but all the witnesses aba out almost omodi adanse say ya adanse pa say ya adanse kuru when they omo wasema but how does it affect lawyer Ampao question na abisa no e fa ne ho ben na lady no say mama anko sa Opambour a ka lady na ma boten me ka say Opambour amiamia o si yi abele si ye 2007 etige no owanyansa oya bua o ni nyansa so wanyansa 6207 wa ma boten me ka wasem ye wo gana ha guy be fani Dominic of your Opambour no ba o su be pa ho e dey na wan ka fa Opambour ho o se Opambour kum nipa onu me fu musuo ena che oba akra ha odun be bom Prophetic o su be pa last minute no se o su be pa e bo pa se ka o mko kunu e di nipa ba ko na wa makwa emienu obi a obebe ni bia e wa sama obekatu so o ti sa o yeye da Inti lawyer Morris Ampao ne bo abaya ne pa na obekasa ya na lawyer Ampao no aye omu sa MP gulus omu ene kreti sa platform no ene omu bokofo pa se omu gu Opambour fi na mama ka asem kire me na de na me wa he miti he me donyama ta me ka tender apana se na obi a so wa bimpa na so pa se ejanie asama make us say try from Mr. Shema they be enyame I'll put my life on that stage also because of say me to wait me a neutral person e Ghana ha because matwa ma kufuo pen okay matwa ma atames pen okay matwa ma mahama pen okay matwa ma akufa do pen etia me kasi me swear tender entu to aba ma akufa do ene matwa ma mo nyina akositire edi se leno ye kan sam say na o man no ebe koso o man ne benya ne tuma pa afra na se timifo bi akota platform bi na okasa tia nyame nipa abra nyame nipa akasa tia na sa nipa mo se ye ne den na se aba se asofo ni bi e hye kire a o ma dwin e wo fom o ma dwin e wo fom
Where if you're saying man or say I'll be happy if those who are insulting should be patient to see the end of this incident before, because nobody knows what will happen in the end. I say omo mudidi atam the best say mumma makoma embra from na munya botre if we say ye nim asem no kra be be wakọ biedu amafo bebe na aye investigations ehunu say abaye ya wo ka say ya according to Prophet 99 ya bone pa eni ade na okọ Opambour asore ni bi wo ye close to omo anasofo ma me ne krampo enim no nti utie ensem na anasofo ma me ne kana utimo say abaya no wo start say o ye sa niema no ache ena Prophet Opambour no kra wo nye counseling wo dem mu bio so ye abontin because of their nipa bekanti enti wo sha ababawa we dem ade pa ne be manage atum say obeba begum papa go back what tie lo ya mpa ne fili no boss Sunday no abawa ni say so mo pon sole a Opambour ma o mu nyina nipa do be aso dem o mu nyina transfer them na ne nkwa osi kwa so what be that and na so them say by ni won fa echo mo go aso dem nyina na e den e so no ni won fa echo mo go dem nyina na ma me ka se bi chiro me na te na me tuwe me see ma so de dan because ya go ba do ba me so no me am otum sika na bi si ma so dan o ma nje ba bi kwa kese obi mo me amadwuma o me na me to me instruments egum na me ye isidan wa abrekuma haya ma cheme ti beba wa abrekuma haya ni ba wa tondo di me ni ma me nya asase no ka cheme se kebe ya ana me be reti dan wa abrekuma ho a etina ho ana me chele se me 99 me di asofo echi ache okay ana me ni the secret I wo nya medwuma mu eti me betra aso dan nie mi dan nie aba sofo a me nwale na say about say kama yi o ba be say mi dem o ba be say me paso o ba be papa me o ba be say mi niama o ba be ye de na mami dem enya no po o tina no obi beti mi abopa aketi story that to me so o ka so de ba be je because of say dey bia o mi fie enya say abaya ne be ma ne ho kwan ama ya di na di sa adwumati na so ama ne ho kwan ya say it me be musi debi me che say ka me say no o wo me che dey bia wo mi fie no so o ko ka aboti say ma so mu a nipa na aboti be je di say dey o tin che dey bia dey oni na na wo fie ho yes nipa believe no just adiki to be pay and nipa believe no adiki to be pay o because o go eni masio o be adiki to be so no go eni maso tale okay eti asi me nipa no me computer man e frame computer man frame I don't can say me nana abrekuma hono o can some to nipa so but you very careful okay what just eti me hono be what me need that sa go eti me ultimi ensuma fidie eyimi ultimi yibela ba be ya kantie eno Opambour onye ni bakitwa sa nyame asra Opambour sa Opambour sum na o sum no eni eja na wo bo ni din no sa Opambour efi nyame a ka over 29 years or 20 years no ka ni ministry ka ko na ekofo ka ko na ka se ka ekofo ba ni bana so ejire mu be eje na wo na ejina bia I respect Opambour nya asofo a omu kaka na omu ko abroche ni bio Opambour on kwa abroche sa o Opambour on tu kwan yo okay ba she the dressing she kwa fa so a on maintain in the ministry Opambour ma asofo e me jan ni back for so e me petit da because onim asofo ni bi omusuno mo ba amodi nam ni ba bia ho so mo woni da ho a abo owo ultimate kawo okay it's na wasa yema yeni da wasa abo owo se na be ya abo owo na mu kura no hu ye na obedwane na because city event masters and also yas na did medley bro baby I show you bia no se wo ya de be ye nhemu ade ho se ye party wedding engagement Christine eyi you na from 0594603869 na mu be twa dwumedie na enfama ye bre na ye be ye ya sorry so nemum ye nya netia se eye nwumtuni we be say the veteran musician Kojo and na ye kase ni fie ba ko e wo kwahema eja tom eye ahomachi ya na nya information na ye ndra no no e na ye te se eja e dere wo fie onu bubu
gua enya sem ketwa ya fire service for ama alcohol no a omo hwe se bibia ebeto di rodofo mma ye hwe se na eja no edere ewo ho no mama me rap me story wi asa mama me rap ye wi a obe rap mpacho let's say a atrenchem ye and ato ye nua bema Kojo Antwi the legend and it no obe na obetimi afre no na waka ne say wa man orechichen simbi ama ne nya hyede ebusu afie a o tie kasa ne kwa na chese na edimokrampo ewo ho no mo a na omo eye apreso mo be pie enti se we sebe omentimi empia na chese wa hwiri enipa so enkwa and it's no ye guso e di ni di nsem na chi ye besi bia na e bema waso ate na ya sorry so no ye beje prophet 99 and this we twato efa prophet Oduro nsem o kan ye ne ho a efa Yesu Mogya ho afi nso so nsem a etwegu efa prophet Opambour so akache na afi Kojo Antwi the last message na ye dia sorry so prophet 99 mama started free Kojo Antwi so me bra pani say me offer e ma dey because a dance is easy a dance is easy say sebio ye nyina ye ba wiase no obi a wona doma chede nyakopon ye den e jane de ma o de ba sase so e di say wo die no se nyame boa o na ska akra ba wo se no ntimi afanye bibi afa nto ma da achi na e fiu sa wase be mobo in future e say Kojo Antwi nyakopon man enne voice say offer ka arochichi asem na offer nipa fo no ka nipa na nipa bom onso ni de odi ba ase so no na say nne no watime sidan esi ho sebia sebio so yo lu man kwa na oja ejom to kra na obodi da rent ya kaka ye de to de nedi se na be onko ye beggar na se enne o how ka si ga beto na de meka say e man shedding and the cement bo untimi take and the cement we 100 Ghana uto one bag of cement the da ben bio e na besa anya sika anasa adofo bai na doye e wa ko cement e bia e teme ba so osa de si dan bio onu miska dodo a eko 200 bags wa miska dodo eko ka ko ti 100 Ghana pra times we Messi kwa se na moje thank you POP so nya maaye eto beye sa we nyina wie no na e ka boburo kwa what you say eti ye be se no se man shedding shedding ya se ade no sika man de boro so a kama ko ye na doye but mi sika sem no se ti bi en so de wo don sem so no de ma we de edu so a me hu nya be ya fa ho what you say ana nya me ka ni se ya pa ko fi Oduro ono wa che na adwen wa mo bi adin eti wo aba kwata ake no na me se wo sane pa no wa dwon fom so wata ake odi a e na wo ano yi eti wa ata ake obi de e no kwa se wa ata ake no what you say gina me mra ma sem na me ka fa Opambour no ya pa so se mo ma lo ya pa che se so kasa wo timi TV a ntosuo na e ba no kakalika ne wansena etontum e wa ne gum ene nenum eti oba ofa paste a egam ofa paste nenum yi no ba on ka nyasasem ewo platform so na nipa ehwe no as a lawyer moa na oba no critique controversial eto ho a na o lawyer degree na kita no me hu fa so e wo so what ma say here because this time no baby anyame som na kodu no yen mo ye ba no se ye papa danka wu ye no mo me sa wota be no o mu ni hobby mo a ho be se Opambour no e na hye mo ase Opambour no fi system mu wi a yen mo na ye ba eti mi na te na mi tuwe mi pe nkambo me pe atendidie me pe nkambo
Miss Media me buy no. There be no. Me person obi be say obi din e dey agidi. Me person obi be say obi din e dey genuine. Manyankopon na akasa na odo buy no mo odin. Ya me mo odin a odin no e be che. Se wo praise obanya din a oba kopem. E me come as say se wo ye sofo na nya me frɛ wo. Na onye odifo a me nko ho. Sinami afra wo so ye odifo. Na so ye odifo a tie me ye obedwa w'anum. Obey Hazan, Memma Neba, Nanetia, or two near the Bahano. So one to me, I know with Mamma one or Beco, or Cosso Uncle for Bisumba. But say, we attend you. Our baby out now can't send Paddy ye, now can't a summer end to cry. Obey Sabaco and Owa. Obey Obetra Car. Now cry never Bamasum, or back with one that's a chair hobble, the bow from on Friday. Papa. It's moi. Yema musika because of election ba etimo ka sema to professor no monye very careful na ya so for the summer ya ba no ye transit sa asem ka na e credit a ye no e agree ma o kan se na ye credit a ye ba bota ba attack o abe kan nyame adua kire o se mo ja jimie no na jimie na do so de wo man no mo I say Ghana ye e before kwan dia I say Ghana ye e before kwan dia abraye nya ye to aba ni bi Musala musi asofo am I yenye politics ba ye wo sinuni am I yenye politics ye wo sinuni enti aha ne ba na ye to aba no you listen adama ne meka no nya wo tere me to aba ane me to aba Ghana nya pipi kwa de yo mami ka se me kire me kire we me to aba 2020 me ka o man tell say election e be court video no wo me be kire ko be sa boss be sa wo wo nyina I'm going to court. Me can say this bello so much as court. A court. Me say can say, a better abandon December 7 every no. And this is most in parliament. And me catch a go for the say, oh, what can you say? The city need the energy for almost me to that. But a better abandon no, a go for the all your MPs or parliament never go mine. A better for MPs. Yet to abandon in 4 months, which is 2021. Me ba what be can say. The only person of every MPP party more or unity of President Mahama a very tough man this air Baumia. No be any say a la cash never. And me pointing Baumia, a possible Baumia by or unity about. And 2022, Mr. Baboti can say about unity here. The running mate of about point a pastor as a running mate. It's about a Christian and Muslim. And the Christian and Muslim, no, the pastor about Rebecca Pointino, no, Obako Pointing, Professor Opokunina. Me bodino enya se tuna e wagana wa news popam obi a o se me trono mu go akase maybe news no mo ye ala cash will keep MPP in position for 60 good years mu go sa news nda ho okay what am I say get say ye asofo ye ba na ye kasa se nyakopon eyi kire se na be o man to baba ye ba nyama to baba o man ba nyama to baba fra na se we be wini a now by jump back asem say me share and this Mogya woni mu a wantimi okay and you know emrama kwan aha e na yemre ni nyina ye di ebesi wow tie me no betima fa me phone na frame me ohia pa bi aframe me na no ma na frame me na me ba mi nya me na me so e ka wo e be hu wo e pa bo mu me dey prophet Benjamin na ya wasa tutu okay yakopon shira yakopon ka bibia ho ene etema port akrosu abrofo abom wa bochiri omutimi yi nyama tema port yesere wade pa bo se enema betuto yie no bi atimi yi nyama fanama no 0550 50 10 86 0550 50 10 86 ne chi usubia so wa krata ni krata somehow o akwantu wonya paibo famna mana frame so awale na opa famna mana frame eduma sema famna mana frame so also ndai no tiasia famna mana frame ne chi usubia wo hunam bia no famna mana frame so yale bi na beto abayan fa wo na wo ma bi efi ba person wo ma bi efi ba ya famna mana frame so dishe bi atukwa na untini kan famna mana frame ne hia me say obesene the picture mami oh outside the country send the picture ni bra eduma yakopodi show so the fuma me yam pa ni nyina Prophetic 99 me nyaza daza sem na meka
meka ne nyina kyerɛ wo some de bia se na de bia me ye no meka ne nyina kyerɛ enye intro ana se me yabo me enye saa ma mo yabo ne bi so odo wo ha be dami na Nyankopɔn ma me saa to me na meka to play fa ko be so de ko nyame ama e be sa share bi we da mase Nyankopɔn ka mo ho 0550 501086 amishira mo nyame ni pa unya we for things and kesi ne so yere Facebook ana David me ngo ho adwama fon kwa ne go adwama sem kwa ne go me ngo ho okay so yo nyame Adom a be sen share prophet 99 biom aniti no dani den ni na no bo modin se obeba ha no enen de di kan a oba be kan yen sa bo Adom nso sa ye video to ma ni po di kan on sa e be kem aha etu ma GH aha Afric Media ya pe ne betra mo se mo ye twego mo tine so ye fie mu eni akachi na me ka o se city event masters and also yasne enen to ye hwema de biara na se afa hwe bia to twam na mo be ye odwumedie ne emfa ma o se ya pe ne pepepe ya kra Dacia Sam Aniti and Adom Wudi Piano. Ubehia, se ubetwa eho enfoni ade ato ho. Opage mekwa oye apabene the bando live streaming video coverage and nasa pictures on one. Anyo bibia city event masters. And internet say ye a year, say your wedding, birthday parties, anniversaries, any near a keka who ye media fashibia. To chum oh my true for so 0594 603 869. Show me track kwaye. Ewa abeka La Paz. A free pipe quantum soa. A papa dear and no one city event masters. Dacia Sam Aniti and Adom Wudi Piano. Ubehia se ubetwa eho enfoni ade ato ho. Opage mekwa oye apabene the bando live streaming video coverage and nasa pictures on one. Anyo bibia city event masters. And internet say ye a year, say your wedding, birthday parties, anniversaries, any near a keka who ye media fashibia. To chum oh my true for so 0594 603 869. Show me track kwaye. Ewa abeka La Paz. A free pipe quantum soa. A papa dear and no one city event masters. Dacia Sam Aniti and Adom Wudi Piano. Ubehia se ubetwa eho enfoni ade ato ho. Opage mekwa oye apabene the bando live streaming video coverage and nasa pictures on one. Anyo bibia city event masters. And internet say ye a year, say your wedding.